Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala fi kitabihil kerim. İnnallâhe ye'muru en tu'eddül emanâti ila ehliha. Sadakallahul azim. Xuda azze ve celle di ayet-i kerimede fermand ki Xuda dibi emri ve kiriye emaneta tesmili sahibi wan bikin. Xuda da ayet-i kerimede fermand ki Xuda dibi خیانت جو من و پیغمبری مرا نکی یعنی خیانتش خدا و پیغمبری خدا را نکن زمانی بسا خیانت دبه insan sade evati akli ona hezanın hıyanet ki yek emanet gibi de yeki evji evi emaneti vi cineyne hezanın hıyanet evteni emanet evteni hal emanet evtenini Peygamber aleyhissalatu vesselam dibi cav emanete ke xudi hidayete evi çavi gere tuj haram muhafaze biki çünkü Xuda Kur'an'da gutiye قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم Ya Muhammed ji mümina rabêje ayeta Kur'an'ye bir çavê xweş haramê bigirin. Vel betnu emanetun midde zik emaneteke. Gere meriv hazza wî haramê bike, haramê midda xwe tişê neke. Xuda Kur'an'da gotiye innellezîne ye'kulûne emwâlel yetâme zulmen innema ye'kulûne fî butunihim nâren ve seyeslevne sa'îra. Sadakallahul azîm. Xuda gotiye ew ê malê yetîma, malê feqîra zulmen dixwin. Evana agir dixwin, zikê xwe agir tije dikin. Zaten ew ê haramê dixwin şeva Me'racê Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dît şeva Me'racê da dî hine însan di zikê wan tev tije agirin, sual kirin Hazreti Cebraîl sual kir got evanê heram xwarin evane ew in. Xuda di Qur'anê de dibî ew ê midda xwe ew ê zikê xwe tije heramê dike ewa agir zikê xwe tije dike roja qiyametê jî ê di cehennemê de bişewite. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam hadisekî da gotiye mervekî lokmekî haramê bixwe lokmekî haramê bixwe ji wê lokma haramê heta çi qeda hilda be ew qeda vücuda wî da nava xwîna wî da heta ew qeda bedena wî da hebe Xuda azze ve celle îbadetî wî qebûl nake. Xuda îbadetî wî qebûl nake. Yê yek lokmekî heram xaribe. Ya o insanê her zaman haramê dixwe ew insan çi îbadet dike Xuda îbadetî wî qebûl nake Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gotiye. Ziman emaneteke Xwedê daye insana. Gere meriv hevza wî zimanê bike, bi wî zimanî meriv gere eybê insana dernexe. Gîbetê neke, fesadî neke, kelîma qelbê insana pê dişkenê gere meriv neke. Çünkü Xuda di Qur'anê de gotiye ew tişta ku xebera te jî tune, ew tişta ji te re nabe, tişta heram e, guhê xwe nede roja qiyametê Xwedayî suala wî guhîş te bike. De sûrning emaneteke Xwedê dane insana. Gere meriv hevza wan ji heramê bike. En emaneta mezin Xwedê daye insana, daye Müslümana roja qiyametê ê sual bike, Qur'anê Xuda emanet daye insana. En emaneta mezin Qur'anê. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ji wetî dünyayê hicret kir, zemanê vefata Xuda got min tu heb emanet tesmîlî wekine lê sahib derkevin. Yek ehl-i beyta min e, yek jî Qur'anê. En emaneta mezin Qur'anê. Gene Qur'anê meriv hîn bibe, meriv muhafize bike Qur'anê. Qur'anê çi gotiye meriv ewî gere qebûl bike. Yani sade Qur'an meriv bixwîne tenê nîne. Hundirê Qur'anê da çi heye? Wetî însan dikeve qebrê telqîna wî tê xwendinê ew telqînê dixwîne ji wî mirî re wisa dibêje. Melâiketê were ji te sual bikirî ê bêjin îmamê te çi ye? Bê îmamê min Qur'an e. Ew insana eğer dünyayê de Qur'an imam olarak kabul kirbe. Eger pey Qur'anê çûbe emr nehyê Qur'anê çi tê de hebe eger qebûl kiribe ew ro imam olarak yîte bide pêşa xwe. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gotiye wetî be roja qiyametê Xuda azze ve celle lewhul mahfûz li asîmana Xuda temamê kitêbê semawî di lewhul mahfûzê da nivîsîne paşê dişîne dünyayê. Xuda lewhul mahfûzê tîne huzûra xwe. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gotiye. Xuda dibe ka ew emaneta ew emanetê min tesmîlî te kiribû ka lewh mahfûz be ya Rabbî ew emanetê te min tesmîlî Esrafîl aleyhisselam kir. Melâiketekî mezin e. Xuda gazî Esrafîl aleyhisselam dike. Ka ew emaneta dibe min tesmîlî Mikaîl aleyhisselam kir. Xuda gazî Mikaîl aleyhisselam dike. Ka ew emaneta dibe min tesmîlî Cebraîl aleyhisselam kir. Xuda gazî Cebraîl aleyhisselam dike.
که و امانت قرآن کانی دبی تسمیل محمد علیه الصلاة والسلام کرد. خدا عز وجل گازی رسول الله علیه الصلاة والسلام که یا محمد او امانت قرآن ته چا کرد یا ربی دبی تبلیغ انسانا کرد تسمیل امت خو کرد. خدا عز وجل دبی گازی امت خو بکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی یا ربی امت من نکاره در که قاشیده جواب بده یا ربی ایزم بده حتانی استیمی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چجم آدم علیه السلام یا آدم دبی İnsan tev zürriyet eğer her cehennemi tüpe üzülmüş bebi. Tübavi tamamı insanayı. Ümmeteki zayıfe. Ve emaneteki mezin tesmili vankir Kur'an-ı Azimüşşane. Ve ne çi hatay van hebe nivi hatay van ezildim nivic dühilde. Adem aleyhisselam dedi ya Muhammed. Ez anca meşguli bi nefsa khame. Peygamber aleyhissalatu vesselam dizvarati ber arşi khode secde debe. Ya Rabbi debe. La es'eluke nefsi. Ya Rabbi debe. Ecbu khaşte dua nakim. Ve la Fatime binti. Ecbu Fatıma kızda khaşte dua nakim. Ve la Hasan ve Hüseyin. Ecbu Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan jiste dua nakim. Bel uridu ümmeti. Beki ez ümmeta khaşte. Ya Rabbi ecbu ümmeta kharcaatkim. Xuda Azze ve Celle ya Muhammed bi serim haberin bike me ümmetate da hatırete me afu kir. Ve kumari basa ümmeta Resulullah ki insan herkes ve ümmet saydı ki roja mahşeri insan kurup dişe mahşeri. Ümmet ayrı ayrı dişen. Gelek insanı dünyayda kudubin ümmeta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam roja kıyameti ki melakete sual kin ümmeta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki jane dubin ümmeta Resulullah o hane per ümmeta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam jivre. Diçin ya Resulallah dibi ümmeta tene. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam juvana dibi dünyayda kavaz naz net kirbe. Kamuça ümmeta minin delila vaçi hum ümmeta minin. Hurriyamda hatın ne hatın? Ev emaneti en mezin Kur'an bu mu tesmili ve kirhume Kur'an'ı sahip derketin der neketin. Kur'an çı vakit be İmam Zümerra çı vakit merif Kur'an'ı kabul bike, emri Kur'an'ı kabul bike, tişti Xudi Kur'an'ı da gutiye merif kabul bike. Merif gere dünyayı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gutiye hasibu qeble en tuhasebu. Dünyayı da xud bikişine hesabı herahi tüneçi huzura Xuda. Dünyayı da gere merif xud bikişine mizana ilahiye ka ez de emri bugore emri Kur'an'ı ez hareket kim ya nakim. Ez çıkaz duri İslam'ı ez kudara İslam'da yaşamıştı. Çağ yaşamıştı bim. Dünyayı da gere merif muhasebe ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelek insanı dünyayı da ben devi xud benim ümmet Resulullah'ın ruh mahşer için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve naz nakim. Dünyayı da vakit naz nekirim. Dünyayı da o emanetimi tesmili vaki ve o emanete naz netkir. Dedi Kur'an kitabeki semaviye Kur'an bütün anayasa Xuda sed u çar kitap Xudi şandile ted Kur'an'ı da mevcude. Zamanı ku Kur'an ve iştihada İmam Hanifi da merve ki bigre pelle ki Kur'an'ı bavece ardı bilerek bavece ciki nebaş bilerek de be kafir. Kur'an kelam-ı Xuda'yı. Dedi ülkeke de Kur'an'ı dişevutine. Ev nazna ki Kur'an'ı, ev zihniyete onda Kur'an falan kitabı kimleri bir şevutine. Çıka mezurdi. Ama em çıka sahiya meş Kur'an'ı rahiye. Ev Kur'an'ı dişevutine emci Kur'an'ı nazna ki. Kur'an dibe zulmine ki em zulme dikin. Kur'an dibe kul hakkine ko em kul hakkı dikin. Kur'an dibe fesadi nekem fesadi dikin. Kur'an dibe aybi hevdu der nekem em aybi hevdu der dikin. Kur'an dibe gıybeti nekem gıybeti dikin. Kur'an'da bir zina harame, zina serbest dikin. Kur'an'da bir faiz harame, faizi serbest dikin. Kur'an'da bir dizi harame, hıyanet harame. Evan tişli Kur'an'da bir şey emiş vana kabul nakin. Kaçı fırka mevan insanı Kur'an'ı dişevteni çedi be.
زمانی که ام قرآن ساده قرآن جبو خواندن تنینینه قرآن آنایاسا خدایه قرآن مرف گره مسلمان گره بگوره قرآن یاشامیش ببه وقتی وسا یاشامیش ببه قبری داتی ملاکه سوال کرد امامی تکیه سربست بیجه قرآن امامی من وقتی که دنیای ده به قرآنی نشو به ملاکت ورادا بیجن امامی تکیه اوجی بیجه امامی من قرآن ملاکت بی تو دروات کی که تو چوات به قرآنی چی که تو به امامی من قرآنه تو نها دنیای مزید کی تمام اسلام ülke siyada tamam perişani he tamam ızdırap he çima duri Kur'an'ı ketine bu gore Kur'an'ı yaşamış nabın menfiat kısına peşya İslamiyeti menfiat aman kuda hebe bey menfiat akad için eğer Müslüman iro bu gore Kur'an'ı yaşamış bibiya eğer bütün Müslümana Kur'an'ı çizgolsa emir bikira kafranı karı vakas hakaratı bikira herkes radı be İsrail Yahudi ahanın, Yahudi ahlakı van ahanın, Yahudi inanca van ahanın. Peki hun nazırın kalkı mezenakin. Kaim çağ Müslümanın, bir çe şekli Müslümanın. Yaşantıya me, kanuni me, hakkı me, hukuku me. Kijan bu gorey Kur'an'ı, kijan bu gorey hadisi. Kaim xo eleştiri milleteki ku aybi xo nebine ev millet bişavi helak etçe helaketi. Müslüman gere aybi xo bibine bizvere. Eva ızdıraba haneti seri Müslüman hem duat geçime duayı me kabul labe. Em Xuda naz dikin, bey Xuda naç. Em Peygamber aleyhissalatu vesselam naz dikin, riyavi da naç. Em debi ya Rabbi tu cenneti nesibi mebki, em de riya cehennemi dane. Em debi ya Rabbi tu havza me cehennemi biki, em bukhaji khatib davajin cehennemi. Ji evliya ki Xuda ulema ki sual kirine. Çima duayı me kabul labe, evi usa cevap da. Sebebi kabul nabe duayı ve Xuda nazken bey Xuda naç. Emri Xuda kabul lakin. Xuda gutiye nmeyiş bike nmeyiş tüne. Xuda gutiye roji bile roji tüne. Xuda gutiye zekatı bile zekat tüne. Xuda gutiye mali halal her hacı bir faizi çi hacı. Ça Müslümane. Xuda nazken bey Xuda naç. Peygamber nazken riya peygamber de naç. Hundu be şeytan düşmeni me hun sübih hatta ver goduna şeytan dikin. Evliya Xuda usad bize. Lavra duayı ve kabul nabe. Gerek herkes biz varal xwemeze bike. Sade insanı tokijan toplumu aybe xwe nedîtiye sûrekî aybe hevalê xwe insanê qarşî xwe ve xeberde ew insan çi ew toplum çi helaketê. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma'as selavat.